Kao što ste i sami vidjeli, počela je jedna velika obrazovna revolucija i mi u njoj svi zajedno učestvujemo. Vidjeli ste također da nije baš tako jednostavno biti nastavnik i nije baš tako jednostavno nešto naučiti, odnosno preneti znanje i informacije. Ajde malo samo razmislite šta je to i ko je to kome biste prepustili vaše dete bez ikakvog nadzora. Dakle, šta je najbolji mogući način da vaše dete nauči jezik, a da pri tome vi onako mirne duše prepustite njegovo učenje, njegovo obrazovanje i njegovu budućnost. To je jedna izuzetno važna odluka. Što se tiče korištenja aplikacije i svih dodatnih informacija na internetu, to je skroz ok. Odavno su nastavnici prestali da budu jedini izvor informacije i znanja. Dakle, znanje i informacije možemo dobijemo svuda oko nas, ali je pitanje da li je to znanje zaista sistematizovano i da li neko ko čita i prima to znanje to zaista i razume. Da li mu je potrebno da ga neko ispravi u izgovoru, u pravljenju rečenice, da mu kaže ovo se primjenjuje u ovoj situaciji, ali kada treba da razgovaraš sa šefom na poslu u budućnosti, to možda neće biti prava stvar. Također, aplikacije samo delimično mogu da nam pomognu vezano za jedan važan element u učenju dece, a to je igra. Osim toga, aplikacije same po sebi ne mogu baš da doprinesu socijalizaciji dece, timskom radu. I tu zaista jednu važnu ulogu igra nastavnik jezika ili škola jezika. Ta škola može da bude u konkretnoj zgradi i do sada smo tako radili, a također može da bude jedna škola u oblacima, dakle nastava na daljinu, kao što smo sada prinuđeni da radimo. I sad, ok, znamo sve to, kako da izaberemo pravu školu za naše dete? Šta je to što treba da pogledamo, šta je to što treba da pitamo, šta je to što treba da saznamo pre nego što donesemo konačnu odluku. Jer sada odjednom nismo ograničeni na naš grad, na mesto do nas gdje ćemo birati nastavnike ako želimo dodatne časove, već praktično čitav svijet je šansa da dobijemo baš pravog nastavnika za naše dete. Mudro je da o ovome razmislite pre nego što u neku školu krenete ili pre nego što krenete da se raspitujete. Prva stvar, šta je to što vi očekujete? Šta je to što biste voljeli? Kako biste nastavnika voljeli za vaše dete? Da li je ok da to bude neka osoba s kojom biste rado u privatnom životu popili kafu? Da li je to jedna prijatna osoba koja pruža podršku, ali istovremeno povlači neke granice. Dakle, osoba koja je prijatna, koja će dati podršku, koja će ponoviti više puta, koja je jako strpljiva, ali sa druge strane neće biti pasivna, neće pustiti da deca zavladaju časom, neće dozvoliti da se izgubi kontrola. Također, neophodno je da ta osoba bude vedra, da voli da se igra, da koristi razne igre tokom časa, interesantne stvari, da uči decu da istražuju, da koriste svoje vijuge, da saznaju nove stvari, da osim samog jezika uči deci o kulturi, o pravilima ponašanja, o tome šta će im koristiti u budućnosti kada budu odrasli ljudi. I to su sve veštine koje je važno da jedna škola, odnosno nastavnik koji u toj školi predaje vašem detetu ima. Kako to sve možete da saznate? Vrlo često škole nude besplatan prvi čas. I to je odlična prilika da vidite da li vašem detetu po njegovoj prirodi, naravi odgovara takav način rada. A i da vi postavite vaše pitanje. Šta je jedan dobar čas za decu? Dobar čas sastoji se od više aktivnosti koje ne treba više od 3 do 5 minuta, možda za neke starije uzraste tipa 7 minuta, a zatim da se radi možda na istoj temi, ali da se krene u neku novu aktivnost, u neku novu dinamiku, u novi raspored. Da li se koriste igre, da li se koriste pesme, videomaterijali, koliko deca zaista učestvuju aktivno na času. To je nekako neopipljiv pojam. Šta to konkretno znači? Koliko vremena nastavnik nešto objašnjava, a neophodno je to da radi, to je ono što u aplikaciji nemate, a koliko vremena zajedno sa decom saznaje, raščlanjuje to objašnjenje, isprobava to objašnjenje, proverava da li su deca razumela i daje aktivnosti u kojima se baš to što je bilo objašnjeno ili objašnjavano prorađuje. Pa ako treba i više puta
dok djeca zaista to ne nauče i dok djeca to nemaju u malom prstu i da mogu da ponove i da upotrebe i danas i sutra i za 5 i za 10 godina neke jako važne osnovne stvari. Također, kako ta osoba reaguje na greške. I sami znate da je jako neprijatno kad nešto pogrešimo i nama odraslima, a isto tako i djeci. Da li će ona da pruži podršku, da li će greške da ispravi, zato ne treba da bude popustljiva, da li će da pomogne da djeca razumeju zašto su pogrešila i šta bi bilo bolje da su odgovorila u nekom slučaju. Ovakav vid nastave zahtjeva da sve 3 elementa u ovom krugu obrazovanja imaju odgovornost. Nastavnik sa svoje strane, dete koje će aktivno da učestvuje, a to znači da pita ono što nije jasno, da se odaziva na aktivnosti nastavnika, da isprobava stvari, da istražuje, da radi možda neke projekte, neki dodatni domaći, da nešto gleda na internetu, da govori o onome što se njemu dopada, može da pravi neke fotografije koje će iskoristiti na času jezika, a da vi sa svoje strane proverite da li ono zaista učestvuje, da li ispunjava sve obaveze i očekivanja koje nastavnik stavlja pred njega i da li detetu u suštini prijatno na tim časovima. Časovi su samo jedan deo priče, naravno. Učenje se, kao što sam vam već rekla, održava i van učionice, ali zajedno roditelji, deca i nastavnik mogu da imaju jedan zajednički cilj koji možete na početku da definišete. Kad to kažem, ljudi kažu pa da, kao da nauči engleski, pa da dobije dobro ocenu u školi, pa da zna sutra, pa da nauči konverzaciju, ti meni to najviše fali. I ok, to je sasvim u redu, to je sve moguće, ali to su nekako suviše uopštene stvari. Ne dešava se učenje preko noći. I sami to znate. Ako ste htjeli neku malu stvar da promenite kod sebe, bilo vam je potrebno vreme. I sve se dešava korak po korak. Učenje je proces. Važno je samo da vidimo da li smo svi zadovoljni u tom procesu pri čemu se rastemo. Također važan element nastave jeste koliko vremena deca slušaju toku časa. Ako želite onaj vaš cilj, konverzaciju, deca zaista lepo umeju da se izražavaju na stranom jeziku, recimo engleskom, švedskom, nemačkom, kako god hoćete, važno je da znamo koliko vremena provode u aktivnom slušanju. Jer slušanje i učenje da se pravilno sluša, da slušaju različiti dijalekti, različiti govornici, da se glume neke potpuno različite situacije, upravo dovode do oslobađanja pre svega od straha, koje mi odrasli često imamo, dovode do toga da smo produktivniji u konverzaciji, da nam nekako sve glatko ide i naravno za kako možete proveriti da li vaše dete napreduje, pa pitajte ga šta mu je nastavnik rekao vezano za njegovo napredovanje. Šta nastavnik misli, kako on napreduje. Naravno, moguće da sa samim nastavnikom ili nastavnicom porazgovarate, a u suštini jedna prava i dobra škola jezika daje u određenim vremenskim periodima feedback, povratnu informaciju roditeljima šta se u školi dešava, kako deca napreduju. To možete da vidite ne samo kroz klasičan način testiranja, gramatičke vežbe i tome slično, one su također važne, ali možete da vidite pre svega koliko rado vaše dete odlazi na čas ili seda za kompjuter, svejedno i to je čas, koliko rado učestvuju u projektima, nekim kreativnim stvarima. Često škole daju radionice za decu koje su besplatne. Nadam se da sam vam pomogla u izboru nastavnika ili škole jezika za vaše dete ili za vašu decu. Ukoliko su vam ove teme interesantne, molim vas da se prijavite na naš kanal. Rado ćemo deliti dalje informacije sa vama i također jedva čekamo da čujemo vaše komentare, vaše mišljenje, vaša pitanja i vaše iskustva u izboru škole jezika za vaše dete. Također možete da pogledate vezano za temu kako deca uče i kako ljudi uče, da biste vašem detetu pomogli, savjete za roditelje, temu fokusirana pažnja. Želim vam puno uspjeha, dobrog zdravlja i vidimo se na nekom od časova jezika.